आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ महौसागी चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना निंगोल साकोबुगी थोरम ngasisu पांगथोकनारी मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी किहनबगी थोंग चथरकलिबसिंगी मफमदा सरकारना कैदोंनुंगसु कोक नोंदुना लैरोई अमसुंग लैबाग असिदा कोविड-19 नाबदगी फगलकपुगी सांग 7.39 यौरे लैबाग असिना मालेमगी लाइसित ओइरिबा कोविड-19 गी मायुक्ता पुन्ना अमत्त ओइना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानासु लांथेंग असिदा माइपाकननबगिदमक आकाशवाणी इम्फालगी इपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइब थवोंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा अमगा फुट तरुक लापनना लैबा माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तानाना थमननबा अपील तौनरकली मणिपुरगी संगनारबा सैसकपा सगोल सेम तिजेंद्रना कोविड-19 दगी ngaktoknanaba अपील तौरदुना हाई मयाम पुम्नमकपु सगोल सेम तिजेंद्रना खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 बु फहनबा ngamba वैक्सीन अमत पुथोक्त्रिबा मरमना लाइचत असिदगी ngaktoknaba अमत तंगाइरबा पांबैदी सेक्शन बहाइबसिन ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता अखोई पुम्नमकसु भाप तामिनदुना लाइचत असिदगी लापथोकननबा तंगाइ फदबा नियम अहुम सिंगांगना चटमिनसी अखोई खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदन उपसी सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजिनदुना खुद सा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग मी अमगगी मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बहाइबसिने इशा इशागी अमसुंग अखोईगी नुंगसीरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgedawribani mayambu amuk kahanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ महौसागी चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना निंगोल साकोबुगी थोरम ngasisu पांगथोकनारी मयुम पानख्रबी निंगोल ओइबिसिंगना मपाम लमदमदा लाक्तुना ममा मपा मबुंग मौफासिंग मथेल लुकोय लांगदुना सामिन थकमिनागनी तुंगदा ngamjaba खुदोल पिदुना निंगोल ओइबिसिंगना मपाम लमदमगी याइफनबगिदमक बोर पीबना कुमय असिगी फजरब सक्तम ओइरी निंगोल साकोबुगी थोरम असिना युम पानख्रबी निंगोल ओइबिसिंगा मपामगी ममा मपा मबुंग मौफासिंगगी मरक्ता नुंगसिनबगी मरी हेना चसिलहली कुमय असिगी फजरब नुंगी वाखलोन अदु येंगलगा राज्य असिगी कांगलुप कयागी मरक्तसु निंगोल साकोबुगी थोरम से पाक्सना पांगथोकनारी निंगोल साकोब कुमैना लाकपदा राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेपतुल्ला मुख्यमंत्री एन बीरेन मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमसान मंत्री सिंह एमएलए सिंह राजनीति दल सिंह अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयाना याइफ पाउचल पिरकली मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी किहनबगी थोंग सथरकलिबसिंगी मफमदा सरकारना कैदोंनुंगदसु कोक नोंदुना लैरोई निंगोल साकोबुगी मांगोइना ngarang ayuk rims hospital gi manakta bom pokhai handuna mara lechidraba miyosing aso apan ton ki buthodok adubo yaning to phongdok laduna मुख्यमंत्री na hai asigumba terrorist ki oiba thong asi wakhal sumna khanba ngamba miyoi khudimakna khwaidi kan mongda yaning to phongdok phom thoi kai hen bhingsa gi thong sing asida sarkar tumin yengduna laithokloi thodo asida january basing tuna phagatuna ain ge oiba dandi pine bahona gani थौदोक अदुदा सोपन नंख्रब सिंगिदमकता सुनुंगाइतबा फोंदोकलदुना मखोइगी पियम थुना फगलकपा ओइरसुन हाइना मुख्यमंत्री ना मखाताना फोंदोकली मणिपुरदा कोविड-19 नाबा मियोय अहुम ngarang नौना सिखिबगलोनेना लाइचत असिना नाबदगी सिखिबा पुनुमासिंग सनी कुनमरी सोरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang numidangaram thokiba serolama हाई हौकिबा पुंग कुनमरीदा मियोय 139 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी अपनबा केस मसिंग लिसिंग कुनिथोय सुपना निफुमापन यौरे हाइरिबा मतमसना मियोय 138 नाव फगलक्तुना अपनबा नाव फगलकपा मसिंग लिसिंग 39 सुरे नाव फगलकपा सांग सादा मरफु मंगा दशमिक मरी सिनोनी हौकिब नुमित खरनीदा पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग तपना तपना हंथरकपा मदी नाव फगलकपा सांग हेनगलकपदगी एक्टिव केस की मसिंग हौजिक लिसिंग अहुंगी मखादा लैदुना लिसिंग अनि समापन मरफु 13 लैरी राज्य की फिशरीज विभाग न सिंधुना ngarang इम्फाल gi mapal kangjibung de pangtokhiba nga gi mela fish fair cum fish craft competition gi fall laukthokle Valley district Fishermen Cooperative Federation Limited Manipurna nga kilogram lising mapan samri ni fumunga putoktuna khwaidagi makok tare lanai farmer singi oina Imphal West ki oinam Janice singna nga kilogram lising ni pan samri humpu putoktuna ahan bamasung Imphal East ki en Dwijamani singna nga kilogram
लिसिंग तेरे चौम हुंपू पुथोक्तुना निशुब तारे लंदम असिदा महौसादगी लैजरक्लबा nga मखलसिंग ख्वाइदगी यामना पुथोकपसु इम्फाल वेस्ट की ओइनाम जेनिस सिंगना ओइरे Laibak asigi miyambu tamthiraba laichat COVID-19 dagi ngaktongnanaba tangai phadab sana kanglon sing ngakna satnanaba miyambu paksana bhab tahanbagi khongjang jan andalon Manipur su mapum kayada leptana pangthoknari ngaktongnaba vaccine laitriba laichat asidagi kanjanaba tangai phadaba niyam sing ngakna satnanaba miyamgi lusingba singamadi sarkargi makok thongba official kayana leptana appeal tongnarakli Zeliang Rong Union Assam Manipur masung Nagaland gi President Azang Rong Maina campaign asida saruk yaraduna asumna phongdokli Hauzik miyamna sathiraba COVID-19 thengnariba matang asida Honorable Prime Minister Modi ji na jang andolon launch tawbikhre asigumba sathiraba laina laisat thengnaba matam asida singtam jati bijati khaidana ekhoi miyam lingjen manaraga laina asidagi ngakthoknaba pambai sing di khut sa sengna toina sabonna hamdokpa face mask phajana upiba physical distancing 6 feet thambiyu ekhoi mayam punna COVID-19 laina asidigi ngakthok minasi haina miyamda appeal tawjari tabiribu pawasi Akashvani Imphal lagini Laibak asida COVID-19 nabadagi faglakpagi sangsada marputara homdoi dasmik ani taret yaure haukiwa pung kunmari damioi lising ni puhomdoi hena lainasna nabadagi faglaktuna apunba naba faglakiwa masing lak maripuni thoi lising ni pumapan hele hauzik active case lak mari lising humpumanga lairi lainasna nabadagi sibagi sangna sada ama dasmik mari taret lairi Imphal ngasi fongo pause singi marwayo pausingi namak hauzik Maibam Dwijamani laire Dwijamani Thagasari Kiran Manipurda Ningol Sakobagi ngarang press suti waikibadagi Imphal sanalibak natana atay pause sing phongnadre Imphal ngasi phongba sanalibak pause gi paw khara lakosari Raijagi Fisheries Department na sinduna Imphal ngarang Ningol Sakobaga mari lenana ngagi mela pangthokibagi pause asigi ahan balamai ta phongle ngagi mela aduda District Fisheries Office Imphal West ki makhada oinam zenis singna punna nga kilogram lising ni pan samari humpu putoktuna ahan ba manafang kiba DFO Imphal East ki makhada en Dwijamani na nga kilogram lising taret zohum humpu putoktuna ani subata ki bamadi DFO Senapati ki makhada Victor Sanina nga kilogram lising ani chani pan putoktuna ahum subata ki bagi paw siasida phongli Imphal gi rims geta ngarang bom pokhai bada mi ani soki bagi paw siasigi ahan balamai da phongli Chief Minister gi Haksel gi tengbang CMIST card aran ba toba singi khota tare CMIST PMJAY card sabat thingjin kraiba pawma sanali ba pawsi asida ani soba headline tawduna phongli Draft electoral roll phongdokre Manipur gi apunba voter lak taramapan lising kunma thoi sanipan kunipan yaure haiba pawsi asigi anchor kalam da phongli Kaksing Assembly Constituency gi MLA Mayang Lambam Ramesor COVID-19 positive oire nauna miyoi ahum leikidaba masing sani kunmari sukrai ba pawse asigi ahan balamai da phongli Directorate of Information and Public Relations na sinduna ngarang pangthokiba National Press Day thoromda Manipur gi pawmi nipanda State Journalist Award lesing ani kun lanthokiba gi pawse asida ahan ba headline tawduna phongli Mana pangkiba pawmi nipan gi manungda sanalibak pawse gi editor yauna pawsi asigi pawmi manga State Journalist Award lesing ani kun phangle haiba paw photo ga konana headline tawduna phongle Leibak ani gi citizen oiba leingak na tuminna lesson ganu thabak na kharasu utlu kaido bage haiba wafam pawsi asigi editorial column da phongle Imphal Municipal Employees sing hayengdagi thabak lepagi khongjang sangsilagani haiba pawma pawsi asigi manung lamai da phongle Ningol Sakobaga Marilinana, Bisesorna, Lemna E. Riksogi, Service Piduna, Ningol Singi Mateng Pankreba Pawmasu, Pawsi Asida Pongli. Kiran. Tagachari Dwijamani. Loichalakpada COVID-19 naging aktok na nawa face mask upa putaruk lapna na layba, kut samadi may mitaru tanana tambahayba, at sambathong ahum masingak na satpinaba, amuk hananing singjari. Aroy bada marwayo paw amuhan na. Mahusagit sa nabi masang haraw tayambagaloy na naningol Sakobugi thoram nga si supangtok nari. Mukhyamatri N. Biren hairi kihanmagi thong chatharakli basingi mapamda sarkar na kaidong su kok nonduna layroy amasung laibag asida COVID-19 na nabadagi faglapagi sang sa damar putara humdoy dasmik ani taret yaure paw loijare